Ćao svima i dobrodošli na kanal. Ako volite brze i neobične recepte koji pretvaraju jednostavna jela u nešto posebno, zapratite moj kanal i stisnite zvonce jer danas pravimo palentu na malo drugačiji način. Dakle, ovo nije ona klasična palenta na kašiku jer danas od nje pravimo nešto poput pice. U lonac sipam 600 ml vode, pola kašičice soli i dodajem kašiku maslaca ili margarina. Kada voda proključa, polako dodajem 300 g kukuruznog brašna i kuvam 10 do 15 minuta stalno mešajući da ne zagori. Kada se palenta zgusne i postane kremasta, dodajem 30 g rendanog parmezana i malo belog luka u prahu. To joj daje onaj bogat, pikantan miris i ukus koji inače ne očekujete od palente. Zatim je prebacujem u tepsiju, lepo poravnam i krećemo sa onim zabavnim delom. Prvo ide sloj rendanog sira po želji. Zatim pica šunka. Pa opet red sira. Ja sam dodala i malo dimljene šunke za jači miris i ukus. Zatim dolaze tanko sečeni šampinjoni. Pa onda malo maslina, paradajz sos ili kečap. I naravno obavezno origano jer bez njega nema pice. Pečem u rerni na 180 stepeni oko 10 do 15 minuta dok se sve fino ne zapeče i sir ne počne da se topi. I evo, pica na kori od palente. Hrskava odozdo, mekana iznutra i baš zanimljiva promjena u odnosu na klasična testa. Ovo je super ideja za doručak i za brzi ručak ili kad vam ostane palente od prethodnog dana. Ako želite posniju varijantu, jednostavno izbacite sir i meso, dodajte povrće i opet ćete imati fantastično jelo. Hvala vam što ste gledali video i ako vam se dopada ova ideja, zapratite kanal i vidimo se uskoro u novom receptu. Prijatno!